Bok ljudi, moje ime je Nikola Full Pro i dobrodošli u zadnju epizodu Robocraft. Neću više snimati, rekao sam, sad ću i početi i s novim, neću samo South Park snimati, pa mi treba mjesta za još video, jer najviše hoću snimati 2 serijesa od jedan put. Znači South Park i nevjerovatnije ću Minecraft snimati, još ću vidjeti. Znači, i igramo zadnju igru koja nam je preostala, a to je Team Deathmatch. Znači, ne znam o čemu se radi, nikad nisam ni znao, jer sada prvi put igram sa Team Deathmatch i shit, nekome please don't kill me, I'm innocent sweep. I kao ovo. Ne, ga se dogodilo. Kaj je bilo? On se respavnal, ne, kaj je ovo? Kaj? To je Team Deathmatch, ne respavnaš se dok merneš. I mean, what? Sad ćemo cijeli part stajati. Neću se vraćati zato dobro, već budu valjda završili. Znači blizu smo pobjede, moramo pobijediti. Vidite tu gore vam je, plavo i crveno i piše vam koliko već igramo. 7 minut možemo to igrati najviše. Mislim ne koliko ćemo snimati, nego 7 minut najviše igra. Ajde. Ljudi, još jedna crta i pobjedili smo. Come on. We're going to win. And pobjedili smo. Da. Woohoo! Yeah. Okay, let's go play another round. Come. I didn't play. Uopće nisam igrao. Ok, play game. Idemo još jedan pot, znači Team Deathmatch. Znači, igra se na to, ali, znači dok umreš se više ne respavnaš, pa malo teško. Sve ćemo završiti, i Strand Deep smo završili, sad ćemo i Robocraft. I da, na Robocraftu baš sve smo prešli, ništa ne možemo više baš raditi. Možda još slabo, malo se složimo robota, ali što ćemo, evo mi rađe igrati zadnju igru koja nam je preostala. I završiti s Robocraftom. Joj, da, mi se pak nikda ne očitalo toga. Počeo se čitavati, cool. Ok, krenuli smo. Znači, let's do this. I don't wanna die. F. Come on! Go! In a demon's name! To hilo me. Pa daj. Okay, let's fight. In an heaven's name.
Okay, what's happening? I didn't see anything. Ooh, somebody just shot. Ti isto protivnik, to je... Come on! It's here! He doesn't see me. Oh ne, sad nego već gađam. Please, help me. Somebody's killing me with a sniper. With a freaking sniper. Okay, idemo do baze. Ouch. Više se napravim ga pogoditi. Da ga poništili, ja smo. Htio bi da mogu cijelu rundu snimati, ali to je problem. Kad ne možemo više od 10 minuta snimati. Pa ako slučajno prekine, nevjerojatnije ne znam. A mi možda uspijemo do kraja. Jer za sad nikoga ne vidim da pazi. To i počeli smo im zauzimati ljudi. I to ja. Ljudi, još nam neko se pridruživa. Ja mislim. Ajde. Come on, success! Ljudi, prva ne. Where is he? Ne. Well, shit. Moramo se vrnuti back to the mothership. Ne mogu vjerovati, odigrali smo team deathmatch. I ne znam što bi se moglo da mi radimo. I vidimo u sljedećoj epizodi. Bye!